twongere rero tubaha ikaze mwese mukunda gukurikirana neza One TV. Uyu ni wo mwanya rero tubageza amakuru y'ibyamamare y'abasitari hano mu Rwanda agiye atandukanye. Kuri iyi nshuro rero turababwira ku nkuru y'icyamamare mwagiye mumenya nka Miss Aurore Kayibanda, akaba ari umwe mu bamisi ba hano mu Rwanda babaye Miss w'u Rwanda mu mwaka wa 2012 ndetse akaza no guca agahigo dore ko ari mu bamisi bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Rero Miss Aurore Kayibanda yatangije gahunda cyangwa yatangije amarushanwa y'imikino y'abana bakiri bato bakina tennis, abana batishoboye, akaba ari gahunda yatangije rero Aurore ngo twakita Miss w'u Rwanda waraciye mu mwaka wa 2012. Rero Miss w'u Rwanda 2012 Aurore Kayibanda yatangiye gutekereza iki gikorwa mu minsi ishize ubwo yatangije iyi fondation yo gufasha abana bakiri bato ndetse no gushakisha impano zikiri mu bana bakina imikino ya table tennis. Akaba rero arimo gushakisha amafaranga n'amadolari 500,000 bya Amerika kugira ngo akomeze kwitegura iki gikorwa. Rero Miss Aurore Kayibanda yatangije ubu bukangurambaga bwo gukusanya aya mafaranga yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Wanyura hano rero ukabasha gukora iki gikorwa, akaba ari website cyangwa akaba ari link. Uyu mukobwa rero wegukanye ikamba rya Miss w'u Rwanda mu mwaka wa 2012 avuga ko abana afasha muri uyu muryango yashinze iwabo batishoboye muri iyo miryango, kandi imwe mu ntego yihaye harimo no gufasha abana batoya batishoboye ndetse n'imiryango itishoboye mu buzima bwabo banyuramo bwa buri munsi, ariko banitoza ndetse no gukina tennis cyangwa twakita table tennis kugira ngo nabo barusheho kugira ubumenyi runaka biga. Mu mwaka wa 2012 rero nibwo Aurore Kayibanda ndetse na Yves Ndizeye umwe mu batoza b'umukino wa table tennis bagize igitekerezo cyo gutangaza umuryango utegamiye kuri leta uzajya ufasha abana bari hagati y'imyaka 6 n'imyaka 12 yabo mu kigero kimwe. Uyu mukino rero cyangwa uyu mwitozo uzajya uhabwa abana batoya. Muri Kanama mwaka wa 2019 rero batangaje uyu muryango bayise rero Sport Initiative Table Tennis for Hope mu rwego rwo guhuriza abana hamwe bakabona uko babafasha. Uyu muryango rero watangiranywe n'abana 51 bakinira mu Bugesera ndetse no mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Camp Kigali. Muri ibi bihe rero bya COVID-19 aba bana basanzwe bafashwa muri ibihe bya coronavirus cyangwa COVID-19. Aba bana basanzwe bafashwa na siporo bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye ndetse bagakomeza no kubitaho. Ubu ngubu imikino yabo ikazakomeza nk'uko bizagenda ndetse n'iyindi yose igiye izatangirira, ndetse bakazabasha no kubona uburyo bwo gufasha aba bana bakenera amafaranga kugira ngo babashe kubitaho. Ibi byose rero cyane cyane kuri Miss Kayibanda Aurore hikubitwemo no kuba amashuri azafungurwa muri Nzeri. Bivuga ko aba bana nabo harimo abiga nabo bazatangira na Nzeri mu mwaka 2020. ahita ashaka uburyo rero we na mugenzi we batangira iki gikorwa ndetse no gutangira ukuntu banoza umushinga bifashisha wo gufasha abana bakiri bato. Miss Aurore Kayibanda rero yavuze ko inkunga bakenera kugira ngo bahe aba bana agera ku mafaranga 500,000 by'amadolari ya Amerika. Aba bana rero bose bakeneye ibiribwa ndetse bakeneye n'ibinyobwa kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse no kwivuza, n'ibikoresho by'ishuri kugira ngo babashe kuzitegura neza mu gihe icyo gikorwa kizaba kitangiye cyo gutangira amashuri muri Nzeri. Nyuma rero y'amasaha 24 batangije ubu bukangurambaga hari hamaze gutangwa agera ku madolari ya Amerika 150 mu gihe hakenewe amadolari 500,000 by'amadolari ya Amerika. Miss Aurore Kayibanda kandi yabwiye igihe.com ndetse n'izindi website zigiye zitandukanye ko inkunga izaboneka hazayifashisha mu kwita kuri aba bana ku itariki ya 26 ndetse na 27 Gicurasi muri 2020 nibwo iki gikorwa rero itariki ya 23 na 27 biteganywa ko ari iki gikorwa kizaba kirangiye.
rero uyu mukobwa rero Aurore Miss w'u Rwanda akaba yitwa Aurore Kayibanda, akaba yarashakanye rero n'umutipe w'umufotographe ndetse ubukwe bwabo bukaba bwaragenze neza, ndetse Miss Aurore ni umwe mu bakobwa b'intangarugero hano mu Rwanda bafite imyitwarire myiza cyane kandi ikundwa n'abantu benshi. Rero abagezaga iki kiganiro ni Gisa Prince, ciao ciao, turabakunda cyane, mukomeze mukandi subscribe kuri Neza One TV ndetse muna sharing.